chi bai le vek ule okas ni som pasari thole ni ania tuntum chu Myanmar lam chanchin voina chanchin langsar zual kan thlir ho le anga thlir tu ten kan news update hi atop thlengin min lo thlir sak le don nia mukuk lama KIA ten sipayan kap mukuk township huam chunga nimin okas ni som parukhan terrorist sipai khalaya zale somli le pariat nate an luta chung sipai te chu KIA le mukuk PDF ten an lo ka pani nimina anin ka na terrorist lammi paruk an thi ni in mukuk PDF lam chuan an soi PDF le KIA lama tangin thi le hliam an omlo ni in an soi bok heng khalaya za somli le pariat nate hi manilama mukuk demonstration not dar tu te kha an nia mukuk PDF chuan terrorist sipai te chu an chimi thlengin kan bei chun zom zelang an ti bok PDF lam anin hlom khom bel zele kan soi fowang khan Myanmar ram leili lama PDF te po anin hlom khom tiela sipai terrorist bei na atran ho dan tur an ruam man zelani nimin po khan sian state chim lama om southern sian PDF te le phekhung PDF te mube PDF loiko PDF dimosu PDF te le nepido PDF te chuan tran ho dan tur an rel hova nepido lampo hi bei an tum chho zelani heng PDF pol ruk te po hian terrorist bei nana mala ho zel dan tur an ruam manani mi puitu na ti hlo thlinan tum thu le NUG in sipai om dan tur lo ruam man lok te po thataka an zom tur thu an soiboka minong hlana pai kha kan tum ru hle ni minong hlain po hi aruk chona beidong ve to via vinarin om tunla hian sian le karen ni ramrit luana terrorist sipai te hian than tho na sa hle boka karen ni army KA anti tele KNDF te phekhung PDF te mubie PDF te le dimosu PDF te changhovin anlo machona anin kap tiu rengani sakain lama chuan tual tha thu soi tur om le nual mai sakain region lam hi jinma pin pale ti vela khan an buai na sa thei boka tin dalan da thatu pol omna an lo ni bok nen thu hla an nga thei khop mai ni zandar sari le minute som ni vel khan sakain region myong township huam chunga tate kung khua sipai lamin an ruat an khoveng lal ongmin sein an ti chu tu ti hriat lovin a ngong an lo tan sak le a arab thak thei khop mai hei hi mana pol pakhat kan soitak thinlunga thiang hlim mitorot pol inti pol pakhatin an malak na ani thu an soya an tha tak ongmin singa bulalo omve piuso ti member pakhatero hliam ne na tlan chuak ni nan soibok nimin tlai ve khan sakain region ti chain town sipa CNICO company noya lunglai tu te zinga mi pani po tu ti hriat lovin an lo kap hlum to a tin Mandalay region Pinuluin township huam chunga mataya apo NLD member chotu u anti an thata an lo phum bau dei le ngala mase okas ni som panga khan an phum na lai an mufu le hlo ani tin okas ni som panga ni ve khan mungyu le kan ko inkara ruang angong an lo tan sak char ani boka an soidan chuan ku ong miulat anti kum som nga le panga mi ni hetiang deuh hian mon state yi township chunga asin khua apo nimin okas ni som paruk tlaida rukvel khan u kuku anti piuso ti member kum som rukmi vel chu tu ti hriat lovin an lo kap hlum poka kan puan to ang khan tran se khopuya po damdoi zuar tu ku ong an ti an tha to bokha in tha thu hriat tur om deuh reng mai ni sipain mi om mai mai an kap hlum le ringot bok voin okas ni som pasari chonudar ni vel khan sakain region tho minkin khopuya long cholna chundo khomi uzo miumin anti chu sipai pakhatin lupar sukhopina kapa silai mutlam chuan abulo ompo fuin an panin an thiani minkin long cholna hian mongyua atanga athian panu pui naw pai mek in entir tur lo chang choi turin uzo miumin hian long cholna tangin lo nga ka long cholna thlen hian a mai tuam na phelin kuwa athiala chutia kuwa muam lai takin police zurui pakhatin
mai tuam turin a hrila ani po chuan kuwa alo hmuam mek thu soin chu vele police te chuan an vongal tamaya ti chuan a lua an kap ngal ni in RFA chuan report dong pakhat dang silai mutura thi hi tu bernge ti an la hre thei ri lo ni in a soibok sipai le police an che rong view mai hi a om ve tho mai min kin che vel hi PDF te chet latna tual cher silai ne na terrorist sipayan do hrip na mun khania zulai ni somni le pakua po khan PDF mi somnga le pasari lai mai piuso ti polten an lo man to na mun kha ani ve renga sipai te hian poisa kan nei lo hle ni hetiang hian thu thin thong tak mak pui hi a thleng deuh reng mai ni mindat lama indo na chuak le bok chin state chimlam mindat township huam chunga okas ni som pasari tukin khan indo na chuak le bok CDF member pakhatin media hne na soidan chuan mindat atanga matupi lam kalna mel som pahni na vela terrorist sipai tele CDF te anin tok le a tin mindat mar lama po voin chomadar som pakhat vel khan anin kap le ni na soibok tukin lama anin do na mun mindat khothang lam chu sipai council lamin an telephone line an ti top sakvek ne soi ani boka tu tema in be poplay theilovin an omani tukin khan charity lama thok mindat kho pui mi pakhat chu sipai nan mana ti hian sipai nan man hi mi som ni vel ni in sipai le police cam lama an kol mek ni in an soibok okas ni som palia tanga in do tan le kha ania voin nen hian nili atling le ta nimina anin do na khan CDF lammi pathumin hliaman tuar ni in an soya okas ni som panga nimin pia anin do na khan terrorist sipai mi som ni vel tal chu an thinge yang ti in mindat CDF lam chuan an soiboka voin lamanin do na po hian sipai terrorist lam chuan ral thuam lian an chelek na sale hle ni in an soibok minda township a hian April tharal vel atang khan terrorist sipai tele CDF anin ka awangin sipai terrorist te chuan mitam takmanin an soisa a chuwangin mindat CDF tele sipai te anin kap chhun zom ta zelani tunlai hian tual chung mi sing chuang zet in le lo tan chiat sanin ram noya anral tlan le a tranpuyan tul hleni AA le chin state inkar hi ala buai le mayangem ti voini thumlai kan soita a thlaliam ta zun thlalam khan AA sipai te chuan paletwa township huam chunga mi pangalai manin sipaya trantir turin training an kaltira masevan nei thak takin tun nai khan an tlan chuak le theita hlo mai ne soini hetia an tlan chuak no hian AA lam hian an vozui ni in an soibok kumin kumtir lam dai to atang khan paletwa township huam chunga pi chong le a chevel khuwa te chu AA lam hian an ram angin an cheibol to a khok hata tangin mi pathum zel AA sipaya tang turin an lo ruwa man to ani thaliam ta lama tang khan an kautan ni in an soiboka paletwa township khothang lam hi Bangladesh ne na in ram ri ania pi chong le a chevel khuwa te hian sang ni le som pa ko kum lama tang khan AA sipai te an chetla tan to a tuna po hian paletwa township mun engemaw zata om munan khuar mek ni in an soibok kan video masalama khan CNA an chak vezel ni an soi thu kha phur om takmain kan puang to khania AA sipai ten chin state lamaram zau bel an tumna lo dangam turin an chak to ka ngem ti kan thira langai le don ni na lang tuna thlen ngal mai lo poin nakin lama chuan an buai le ngei na rin om ani hi rengun lampon him chuang lo okas ni som pasari tukin dar nga vel khan rengun khopui kamayu township in number som pasari na om dalan rhol tak niami tam takin an ngai tin hla an ti chu tu te emo in an kap hlum ni in kamayu information chuan a soi mita mutuin a soi dan chuan a bek takmai an kapa a thingal ni in a soi tukin daret chawvel khan boina chuana mun hi sipai le police lamin an check na sale hle ne soyani tin rengun khopui tho South Dagon township road 57 a venglal pakhat ungyan tu na po voin okas ni som pasari chomadar som pakhat le chan vevel khan tu ti hriat lo mi panin an kap hlum le boka ani hi tun ma a
USDP member lo ni thina nia tuna veng lala thok po hi midang an mai lo wanga thok lai lok tamai ni inan soi salinchi khopuya boma puak makoi region salinchi khopui chimlama khopui luna gate police pasari velinan ven reng na okas ni som pasari voin chokmadar som vel khan boma puak vele boka police pani in thliam na takan tuar nia soya ni zeta nakina khitit media chuan police pakhat thi in midang pani in thliam na takan tuar atileni helai geta hian checking an beina sa thei view mai ni inan soya Myanmar na sa thin hle a chuwangin bom manga beyan tok ta nia soya ni tute malak na nge ti an la soi thelo KNU Brigade 1 point an in rin reng thu an soi vele ta mani okas ni som pakhat khan Moon State Pong Township huam chunga KNU Brigade 1 te omna an township office pakhat chu terrorist sipai ten an va hup thut maya KNU nam sipai pahni le civil mi som pahni zet an lo man to a nimin okas ni som paruk khan Moon State Bilin Township chunga mukong khwa le chai thu lama sipai terrorist lam chuan tha an tho bel le na samai boka an malak dan en hian KNU Brigade 1 hi be an tum ninge ina langti KNU Brigade 1 an sipai lal pakhat chuan a soya tin nimin ve khan Moon State lam media tin an soidan chuan sipai engemaw zat motor som paruk zeta chuangin molamin khopuya tangin tathong laman pan nia soya ni bok hetiang hian KNU Brigade 1 be tumin engang point ron thok rip na sama sela lo do le turin kanin pe rengani ti en KNU tu le chuan a soya ni KNU zinga hian Brigade 5 hian terrorist an kap zing bera Brigade 1 hi chuan an kap ve thona a an thian te ngai to chuan an kap manglo ati thayanga voin lam chanchin kan la khom lai mek te hian an lo ri le man tonge mo chu tuna Myanmar am din mun hi kan soifo ang khan sipai council lampo ni se NUG lampo ni se an pani hian sarkar dikjok anga pompui tu an momo ve lai takania chuwangin nakin September ni som palia tangani som thum thleng o tur even General Assembly voice of sari le pangana hi atu te tan po apoimo hleya even te hian engtinge thutluk na siamang ni matha maya khian an thudon ti kan soi ta a NUG pomani zok ngei theinan online campaign an beina samai boka signature noi chuang zet an khon khom to a ewenin NUG apom zok ngei theinan Myanmar mi te mai ba ka khovela politician riat lo tak te pon mingan sign lom chung zinga chuan East Timor atanga Nobel Peace Prize lo dong ve to tu World Democracy Movement an chairman ni mek Jose Ramos Hort te tunma a Myanmar ambassador lo ni thin Derek Mitchell te Switzerland atangin National Council member Switzerland le Myanmar in u naw na lo thok ve thin Miss Lawrence Freeman Riel te Czech Republic Senate member Pavel Fischer te Portugal ramatangin tunma a European Parliament member lo ni ve thin Mrs. Anna Gomes te media lama thok tular tak an tuen Bernard te milar tak an tel tiu tamaya eng tak angang machu tuna hian ewenin NUG apom theina na signature an khon khom hi noi khat le singa le sangruk le zasari chuang ani to a noi ni tel khon khom an bei sei ni kan soi tu ang khan even assembly ni masabera ram kuwa atanga palai te telna credentials committee chuan Myanmar chungchang hi ahan ngai tu photanga even president thuron pek hi credentials committee hian an nol ngai me ulo nia soi ani boka maro chu tianga ti nge turani ti zongin even hi akal chuang lova chuwangin credentials committee in an ron chop chua po chu member tin ten an lo chai lai thei thova member tu inemo ngai tu ngai ni an soi chuan even flora an soi ho le thei thova atul chuan vote an thak bokang chu chutia vote lak ngai din muna om chuan simple majority vote mangin an ching fel do na ni even General Assembly hian hetia Myanmar ram buaya ngai tu hian a in nga na per tur thil pani lo lang nga la oma even a palai ni na nei ve tur chuan pakhat na a sarkar na chel mek mu theile khoi theya na po thok sarkar office that taka kalpui thei aniem ti hi amasa an en tur ni om takania
ti chuan a dot le chuan mipuin du tak an thlan trin ram mipui ai o people representative ani em ani lo le mipuin an ai o an thlan palai te hmanga thlan people self determination representative ani em ti te an en le bokanga even general assembly hian heng thu chi ni mang chawa thutluk na siam turani pon kan soi to ang khan thil om thei atlem bera thil chi thum a omani pakhatna chuan sarkar in ran thei ram chunga office thataka hong thei an ni na lam angai poimo jok chuan sipai council lam chan a tha jok nge yanga chuti ni lova democracy dan kal mang taka thlan tlin an ni em ti lam angai poimo jok chuan NUG chan a tha jok ve thunganga maro chute na chini kan soi tak te kha atu jok moinan tlin lo ve ve a chu wangin iwena palai an ni na hi atu tema lapelovin a omtiri thei boka ti chuan min ong hlana lam hi palai ni na lo peta sela engtin nge Myanmar ram hi a omang even in min ong hlana sipai council lam palai ni na pek jok a pompui jok chuan ramtam takin sarkar an pompui na lekha an chuangal chuayanga tin tuna sanction tam tak hi hli ani ngal bokang chu ramdang tenen dan pa ngai taka indoor na kalpuya thei ngalanga ral thuam po dan pa ngai takin in thlashun na chete po omlovin sipai council chona lei thei zat alei to mai don ani min online le akut noi sipai lalte an phur thar view bokanga sipai lut tu tok anom nul mai thei ti chuan CDM le PDF lamero ngui ngia yen an thuanga an malak na in om zia nei tak lova chuan an bang ringotanga then khat chuan minong hlana sarkar an zom le hlom nge yang ti chuan minong hlana sarkar chuan ram chung le ram pona sarkar pakhat angin a ding tran to anga maro chu hetia even in dan ang taka apom to nuwa sarkar din ani hi chuan tun male tun thenga rova taka chet vel na ang chi human rights le people self determination kal lutuka khosak zel hi chu arin om chia to lova maro chu even hian a din chan a basic principle kal zonga thutluk na siam hi arin om lo hle ve boka tuna kan soi thil ni thei ang chi kha a thlenarin om lem lovani ani chuan even chuan democracy kal phung lam ngai poimo in NUG lama thutluk na siam ta selate enge thil ni thei ni ta ang NUG lama even hian thutluk na han siam sela chuan CDM CDF PDF kan ti ang chi zong hi an phur le zual hleang ti chu soyangai lova maro chu tuna NUG hian ram chung le ram pon lam mi te ne in po na thata ka kalpui turen engtin nge Myanmar sarkar kai hroina na hi ma an la kang ti thuwa phurit lian tak an nei ve ngal bokang sipai council lam mi le sa te chu beidong takin an om ve thunganga an thin rim hle pokinarin oma chu wangin NUG in ram chunga sarkara ran theilo nan office le thil tul poimo mun ma anei lo na tur lam a boy puina sa zual sowanga eng ma civil meeting nun na po poisa lo zual sowin a sapatal chia mang ti hi a hlo om view bokani sipai council lam hi an sual thiam phei chuan Myanmar ram an van sang ram te po dang theya international space block siamin ramdang tan po boy thak ve hle theyang ti chuan tuna minong hlana khawp tu ten ral thuaman zor ruk reng ang deuh hian nakina chuan NUG lam tang ten NUG minong hlana lam tangin minong hlana ti zongin international politics a in then phok mai thei bokang chutianga thil a kholo zonga akal tluan palwai chuan tuna thisen chhuale ram chung buai aya na sa in an buai em anga chutianga buai na satak a om dona wangin buai na laka mipui veng him tu tur R2P anti thin kha iwenin atir lu le angai bokang ti chuan iwen hian R2P kalpuya tumangem ti po an soi ho te langai ngei don ti na nia R2P kalpuya tum lem lo phei chuan manilama Asian malak na kan thopania an lo ti kal zong taka thutluk na han siam le tak mai po chu nakina ama mo phurna alani don tho poknen NUG ne na palai ni na han pek ringot po hi arin om lo zonga thlir chuan rin har satak ani ve bok palai seat pelovin a om thei thovem kan thu ko chang masalama khan Cambodia te Haiti le South Africa sarkar chung chang an lo rel to dan enin atu te ma hi seat pelovin even hian rawa rel thei tho ani ti kan soya
tunlai zabi som ni le pakhatna phei hi chuan minong hlana angaral thuam cheleka thunei na inchu sak hi turam ma hen an pompui hlei thei to lo leilama chuan Myanmar ram chung mi puite nan to ngal mai tur buaina kan soitak angchi kha a om ngal mai dona wangin UN hian NUG hi moral support peview ma se Myanmar mi puite ngai tu ranin palai ni na apedu ri lo ve thei boka international airspace le airline thlenga angong ve thei thilania tin UN hian R2P arua mandon lo phei chuan NUG lamdu saka palai ni na pek po meikang zinga petrol label ang ani hlo thei ani chuwangin UN General Assembly po hian peace process kong zongin in biak remna lam hoya thil chin felda na ngai tu ram arin om view boka chutiang zonga rawarela NUG palaya la pompui lo cheule mitam zo khe chuan UN po hi ek po thluk lo voi ang velani nap angani kan lo ti le chiam mai neng chu thilom dan en hian atu te ma hi palai ni na pompui ri lo zonga akal pui po hi thil ol tak tur chu ni heng thil han thlir hian civil war hi an pumpel theidon lo ni na lang ta thowa lelama chuan NUG lam hian iwena pom lo hlo zok se thil ni thei kan soi ang lo devin minong hlana po tong pochet buan ngam lo devin diplomacy kong azong ve ram mai thei boka chotia chengam lova om hlo chuan tlangram nam sipai tele PDF lamin hun tha an nei theyang UN hian atu te ma si ta pelawani chuan arukin NUG a support ti nani ti ero hi chu kan lo hriat thiam ve mai a tha ome thilom dan han thlir hian UN General Assembly hian atu te ma palai ni na chantir lovin UN a Myanmar palai sit hi aruak ri arin om hle bokani tuntuma tan chuan khati zong kha ni le phot mai sela thlir tu te na top thlenga men lo thlir saka wangin kan lo me kan channel hi men lo thlir sak zel turin kan som non le boka che u